Bible manekat alaki anbi usifesus in kanan kita ikutin anbi lasinu an usneno nanete kanal YouTube GKI uap meto ay malakit at onen amo usneno am tuntah kukay mikhimaus manak nino henati hoaan lahimnen anbi le kumatabui na pinibale anbi haimonim. Amin. Bible manekat alaki nu aneno i hay maitin ako sulnu an wasiat GKI kanal YouTube nu aneno i inakan monit nok nek aknino mabitin ako hafen sinsulat nakan bonubam ha elabo estalante elabonubam ten ay malakit kiustake elabo esamne lenahan nakamnak esnane au ami henati au muni nok nek aknino anbi usneno mansian sin matan babir manekat alaki anbi munit neno hitat nen molok lenakamnakoni luit anfani on nakaf neo alelasi na tuin tenablei kalau homlumi henati alekanan palut nanaw bonok alekot somak ho am feluit luit nabeka alekanan tenab alekot anak nino leat soi neno i naton kit nakamnak na Felix kesel lehen afek ne Paulus inlasi nafnekan luit amsa lekan ne Felix an palesik ne Paulus in kanit falasi mese ledikam leut neutom faun init mainahin kalau ne Paulus nanawa inmonin na tuin lalan wisneno mes kesel ne Felix kana fek fa ne Paulus inlasi an beela bonubam ne hitahin kalau ne Felix an bekoti lasi amneot na tuin insinmak ne Paulus inloit kalau ne Paulus an feloit in of na fetinani ne Paulus kan lumifa hen feluit na tuin inahin kalau sa lein an moe nane kan beofa na kolalan wisneno ne Paulus naton intenap nakamnak esnane au ami henati au moninok nek aknino biusneno mamansian sin matan ne Paulus an tebes nakamnak kalau infe inmonin neumepu wisneno in kanafnekan fa fulit nako papinan ay nako anak wasat sin inapohot inmonin malekanan in salit sin an biusneno in manekan na tuin nek salit nane ne Paulus na nawanani inmonin tonub an bipaan in kan lomifa he an feluit neone Felix kalau in feluit neone Felix nane nafani takaf kalau in kan inek inkan unifa an bilaran wisneno monit munilei amsa papinanok in kuasat bisa na olep kit hita saitan wisneno in lomin na tuin hitafnekan lasi-lasi letail teki hitmatak luit an fani fulit lean mo emansian na totan lasi amneot luit an fani kuasat lenali unmonit olif tataf fetofnauf an bisin umenanan mafefa ne Paulus an fekit heta alekot esle at panat hitmonik heta nawatani an bilalan wisneno henati hitistani alekanan amleut somak hitana hitmonik niut tuntakus smanan aknino amin ay malakit at onen amo isneno mumepan hainek ate baknino henati haimoni mituin Allah holomim amin Bible manekat alaki nekam niken hem like subscribe ambatin nuani neo hi ambian sin amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.